bila sluga, pa ti slušati. Pa da, a mi u sljedeću sedmicu poslije. Kada je Sladov brat jebote? A možda i nije, što je. Evo ajke. I ponovo brano. Ne znam, su zidovi popucali, ne znam što su prosijeli, vjerovatno i to sad to. Što kaže Jasmin u toj futuri u Americi. Kad ganjaš kako ćeš živjeti normalno i sad ti trebaš izdvojiti 50.000 možda, ako ne i više, da se to sruši, da se nešto napravi. Znaš, a niko neće živjeti. Ajde. Tek da ona, znaš, napusti ono dole pa da proda, ona mogla napraviti ono jasno. No što bi to radilo? Pa je? Ne bi ja joj to savjetio. Ja, ne znam ja. Primjer, ako se... Mora svak donti odluku, Pa znaš. da, pa da. To je druga stvar, znaš, kad je, recimo, prodao i da ona jedno ljeto bude, recimo, nečim džem i što ja znam. A da, nastav se njoj da napravi. Ajde, sad se sve. Ovo će vjerojatno pred školu će se parkirati. To nije nečija niče nazva, nije. Neće sad ovdje nazivati. Neće ova dobro naći, da jesu. Neće. Nije, ovo je ovdje u naočalama. Ovo je ovo. Godina prije i ono što ćemo raditi u buduće kada su u pitanju obilježavanje naših šehidskih dženaza, masovnih grobnica, evo godišnjice progona i tako dalje. Vjerujte da to više treba nama živima nego ovim našim šehidima. Oni su, što su u životu trebali da postignu, oni su postigli. Ako bude, ako Bog da inšalav tala od Allaha milosti, dobili su i status šehida. Njima, vjerujte, ništa više ne treba. Oni trebaju nama. Ne trebamo mi njima. Mi ovo što radimo, trebamo da radimo radi sebe, da mi ne zaboravljamo. Jer evo vidite, činjenica je da smo zaboravili. 12-13 hiljada je ljudi 92. godine, što se kaže, iseljeno odavde. Nas, evo ni dole, čak i u Vidoriji na stadionu, evo ovdje pogotovo, nema nas ni hiljada. Nema nas, ima par hiljada. Mi živi zaboravljamo. Da, unovo je lijepo Godišnjice su potrebne nama živima, vjerujte, nego ovim našim šehidima, ali mi nisam sve to sve. Ja sam pozivam ove položeno ovdje, a onda poslije toga mi ćemo pristupiti, ako Bog da inšalav tala, učenju jasniše. Ajde položite. دعاء لله الفاتحة
učenju Jasni šerifa. Vi možete. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على Sestre, i bilo bi veoma pogrešno i vjerovatno da bi bilo nepotpuno da se ne kaže i par riječi samo na to da se politički organizovan narod može suprotstaviti ratnom zločinu i genocidu. Jednostavno, mi ovdje moramo biti svjesni ko smo i šta smo i moramo znati da sve ove žrtve i da sav ovaj progon i ovi naši šehidi ovdje koji su nas Ploči, da su poginuli, da su ubijeni, da su samo zbog toga što su nosili muslimanska imena i nisu ih pitali idu li u džamiju, ne idu li u džamiju, u kojoj su političkoj opciji, ništa, bitno je bilo da su Bošnjaci i to je bilo dovoljno da se oni ubiju. Međutim, mi ovdje koji smo se vratili, veoma to dobro znamo, međutim, bez vas, draga braćo u dijaspori, mi nemamo te snage da se ovdje politički organizujemo i da budemo politički faktori. Jedino je to sigurnost i garancija da neće više nad Bošnjacima biti genocida. I to je garancija da ćemo biti uvaženi ovdje, da će nas cijeniti, jer ne mogu nas ovdje cijeniti ako mi ne cijenimo sebe. Ako se bojimo reći ko smo i šta smo, ako se bojimo postiti mjesec Ramazan, ako se bojimo ući u džamiju, ako se bojimo reći da smo Bošnjaci, da smo muslimani, nazvati selam, merhaba, sve to treba da se time ponosimo, a ne da se ustručavamo. Trebamo biti svjesni svog nacionalnog, svog političkog i svog vjerskog bića. Zato vas ja molim sa ovog mjesta da dobro razmislite i da se organizujete i da ne dopustite da budemo ovdje manjina. Mi smo ovdje bili, mi ćemo ovdje opstati, ali garancija toga da ćemo ovdje opstati, mi koji smo se vratili, vi koji danas sutra ćete se možda vratiti ovdje, je to da moramo biti svjesni da pripadamo Bosanskom Novom, da se moramo politički organizati, da moramo se registrovati ko će za koga nije bitno. Međutim, činjenica je da mi bez vas, draga braćo, ovo se odnosi na vas u dijaspori, nemamo tu snagu. Garancija opstanka Bošnjaka na ovim prostorima, ne u Bosanskom Novom, nego na prostoru ovog entiteta, je da Bošnjaci budu svjesni, da budu politički faktor i da ne dopustimo da nas više kolju, da nas ubijaju, da nas siluju, da nas pretjeruju odavde. Nemojte se bojati i trebate se ponositi što ste Bošnjaci, što ste muslimani. Mi ne zovemo za osvetom ovdje. Mi tražimo samo pravdu za one koji su nepravedno ubijeni. Ali nema pravde, draga braćo, ako ne pokažemo političku snagu, jer ona je pretpostavka da se pitamo ovdje. Zato budite svjesni, nemojte da vam godišnji odmori prođu samo da se ode na odmor, da se ispiju kave, da se negdje roštilja. Gdje malo zamislite i pitajte kako nam je ovdje i kako možete da nam pomognete. Ne tražimo mi pomoć, pomozite vi sebi, ali preduslov za to je da mi budemo svjesni kao narod. Ja mislim da je ovo svjesno, pametnom ne treba pričati puno. Esselamu alejkum.